Vidim da se u realitiju Miljana svađa sa Lepim Mićom. Kako se Miljana prošli put smirila i odustala da traži da Zola uđe u reality? Tako što se Marija oglasila i poručila tabloidima da ako uvedu Zolu, Miljana će biti u vezi sa njim, ali tada Miljana neće da komentariše ostale učesnike. I Zola zbog toga nije ušao. Doduše jeste Marija tu ispričala i kako ona zna da Zola nosi naočare, pa da zato je smršao 20 kg i nije za reality. Ali zanimljivo je da Miljana se sada svađa sa Lepim Mićom. Šta mislite, da li će opet početi da traži Zolu? Kad smo kod Zole, vidio sam da je objavio na TikToku kako prepoznati Balkanca u Evropi koji ima srce i dušu. Zola objavio snimak sebe kako ide i časti uličnog svirača, ali Zola u elitu neće. I šta još ima da je zanimljivo? Ima da je Asmin, tabloidi pišu, kako je Asmin ne krije više emocije prema Maji, pa otkrio da mu je Maja sada na prvom mestu, pored toga što je dobila 9 tužbi. Jel vjeruje neko u ove njihove šaljive tužbe? A ovo Asmin i Maja, moram vam priznam, mene čudi kako Asmin do sada nije ni sa jednom djevojkom u vezi u reality. Ako ovako nastavi, neće Stanija imati razlog zašto da prekine vezu sa njim. Jel se i vama čini da Stanija jedva čeka da Asmin počne vezu sa nekom tamo i ima odličan razlog da prekine vezu sa